nani wa umonde wethukisia ena ukutavya kendo na kililikanae kila kioko ni wamuka kila kioko wamuka ndienda okuyeta mukia usio jundi odamyano ndinde ani utavitie kila kioko wamuka ikulie yo kilangwika nyikindwa musembi kilangwika na muka no kaba nikiundevya kikandevya maisha ni mako mana retire onyubyola weketa wa maisha loko ikala maumanti onyubyosu wekete kila ukweka onyubyola weka umunde ukautevya ukone wako ibindani ya wa retire chikindo waile kwekuli na kila kingine ati wimuanie ikulasie yo ni muanie bala ni mutanu ena usungio ni aye suwani ondungi una nengi saidi ya mundu nuko kuma lakini wala witimu yani timu tanu yedo kuma nondo neko thukuma wa anyway no yasi asini life lakini ati enda we sebala ukila wende to thukuma ithe ni kwiyandika ni kwandiko wandikito ndwimuanie na uthukuma utemu tanu mantha ndungi wike eka inosia nundu withe wene nanange binde yako na by the way ondu kucheta ondu kutukita ondu medne songete no wona yo medne so itesa kusioka neti na uwene kana yathi ne yathi na suwani ya yulu wa kwambia undu utwana kuotevya ukaeta mwali ukutha yone waka na maisha ni maku before it is too late nondo bagire kutukuta kwesa uko sitoka abita miaka 50 takendo mzimbi ukazi ya imyagezu yonde wanjika bata ketha na someye tika bata ketha nekie tika bata ketha nekie biasala wakina chwe kendo waile kulya umundio na kila kingine ate mabinda onde wikala follow your instincts mabinda onde wikala ikala wisu kaunde ne kauka kuguwa kayotabya ikala wikuli ati kokambia ati wesi pe ulatina pe ulatina webunde ne ka spirit kuba wekuwa kembe ne ka communicate ya wewe kaikuyata kate ndo inge decisions ilama make it ende ne wadhayo ndo wakwibia mayati ya kawaseka ukandeni that in a voice mayati education undu kawaseka ukandeni ka ukuya tayo ne wako by the way that yondo ikane ya mundu uwone kana that yone wako mu education na vai mundu waile kutwia undu kwika no iwe wina utwi kana utio wa undu kwendaika no iwe wina utio wa undu kwendaika la maisha mailie hakuna mtu anafaa kukuamulia jameni nondo ingi maisha la tuikala nondo akwithia wemena nika membo sata do it is your life no watu osa decision ila ukosa osa decision yukutevya ndukeke undu ukwisa kwambia kwilila na kila kingine yuluwa kuatia kiugila ukwenda kwika it is not late kwambia undungi it is not late kweka nondulo kwika ukalikonduni ungi ukutevya ukuwete mbesa ukwa ile maisha maku kabalanganga nondo aingi maitu tuikaleta maisha mai yune kai measiata live alone nondo andome kwa asiata ati ukeke abiti na iwe wena utio wadhayo waku undu kwika utonya kutevya andikuya ati jipende nani jipende aki jipende no yetha na we kwatyo tani ya maisha maku wea waku na etha wea ula uthukuma ndwitha na utanu uthukuma mantha ndungi wika mantha ula utana uthukuma na utanu na uthasio na we muyania nondo ando ingi wisaithi ya mundu no kuthukuma lakini ndena uthasio ndena la freedom ya muthukumi ya kui express ndena la freedom yendeka ta muthukumi ukethia ni wabikia malengo ala unengete mobisi ndo agukinyo ndo is the lie tina nondo ane na gumingi kanene na gwinde ndikongele muno na nangi skalinyi tawatina kino musimi tambo ne Athiani